Now, this afternoon, I would like to share to you the iti message iti Apo nga ti Paulo na important choices that every believer of Jesus must make. Nala atid dukunay jay title na ngem DJ pela title na kakabsat ket nagmayat aya, amen? Nang runa ka digitay padak nga younger pelan. Ano ipalpalubos ti Apo, there will be more and more choices that we shall make in the coming years of our lives. Kat kadigitay mo't natataengan ngam kada kami. We praise God for your example. The dedication nyo kan faithfulness nyo ti Apo kakabsat. Kat da kayo dagiti maysa dagiti dadakkel nga rason no apay nga ibilang tayo nga ti panagserbi ti Apo kakabsat kat maysa nga hammo dapat pagpanawan. So, basahan tayo amin, di topic tayo, go. Important choices that every believer of Jesus must make. Ngamin, di kito'y kakabsat nga choices, haan naman nga maadresan, haman siguro nga all in. But in all your decision makings, mabalin nga di kito'y kakabsat kat i-consider tayo. So, important choices. Ibig sabihin, masapol nga ita kakabsat ket i-resolve mo ti bagim ita. Okay? Because sigurado kakabsat nga adu. Kadigiti natatangan, dinggan nyo tapno adda mabalin tayo nga ibalbalakad kadigiti an anak. Amen? Adu dagiti talaga nga sulisog nga dumteng iti panagbiag. Ngem no inunnaam nga dinesisyonanen, di kad nalaklakan tulaangan iti ag-act. Now, for example, in Daniel chapter 1, verse number 8. Daniel chapter 1, verse number 8. Right? The Bible says in Daniel chapter 1, verse number 8, the Bible says, "But Daniel purposed in his heart," ngem ni Daniel pinanggep na. So, digito ikat masapula panggapon tayo nga kas namati kini Apo Jesus. Pinanggep na, iti puso na ti saan na panakatulaw kadagiti taraon ti ari, wenno iti arak nga inumen na, iti kasta dinawat na iti pangulo, dagiti yunuko, iti saan na kumaapan nakatulaw. Ti Apo, bendisyon na nati sa unga na ibuasan. So, let me start with the first 7 important choices that every believer must make or resolve in his life. Number 1, I choose to live for Jesus. I choose to live for Jesus. Okay? Pilyek iti agbyag nga para iti Apo. Now, recently, ada iti in-post ko nga quote kakabsat, kat kunat, the difference between a worthwhile life and wasted living comes down to who are we living for. The difference between a worthwhile life and wasteful living. Sipin mo no, DJ pinatim kan wrong iti stand mo kakabsat kat impa mo amin, di sayang amin. The difference between a worthwhile life and wasteful living comes down to who are we living for. Siya sino DJ rason, wano, kung natin kantagat, what am I living for? Kung na tataens. If not for you, are we living for ourselves? Or for Him who died for us and rose again? This is a fundamental and defining truth to every believer of Christ. Fundamental, basic detoy. Nalaklakam nga solbaron dagiti farther nga desisyon nga aramidom ti biag no kadayti nga banag sinetel mo, who are you living for? For yourself or for Jesus? Like for example, DJ ko na ni Pastor John J. Cheerful Giving. 3 kinds of givers. DJ ko na kwartak detoy, nagbanugak detoy, apay ko mga itid ko apara ti Apo. So DJ nga mindset kat panunot ti unbeliever, I'm living for myself. I work hard for this. I earn this. Why would I give this? This is for me. I work for myself. So he is living for himself. Di kad, ura isuro mon kakabsat, dagiti
the dumapay nga practices as may sa agresya, narigat nan nga maaklon because they fundamental nga ijay pelang kalati arig nakat entrance pelang, entrada pelang ti Christian life, wrong jeri dawnan kakabsat. So the Apostle Paul put it this way, for to me to live is Christ and to die is gain. Very simple summary of life. No para kanyak ti panagbiag ket ni Kristo, ngem iti ipapatay ket gunggunan. Dinagsayat kakabsat. So today, let us live for Jesus. Determinum day nga mindset. Every day, kunam, Lord, I will live for you. Anak ka na sa I will live for you. Dalawat ikay papanan na day kakabsat. But it simply means, nga haanan nga para iti biyag mo para si kanudikat para iti apo. And it is the same motto every day and throughout all the days of our lives. In Luke chapter 9, verse number 23, kastiti ko na ni Apo Jesus, our Lord and Master, of course, our Savior. Jesus said, ket kinunana kadakwada amin, no asin numan atao ti mayat nga sumurot kanyak. Kayat yu kakabsat. Did you choose to follow Jesus? Pagtalikodan na ti bagina. Okay? Ket alaen na ti krus na ti inaldaw, ket surutan nat. Ngamin kakabsat, ti panang surut tayo iti apo, dagiti sa uti apo, along the way, adan to struggle between you and God's will. Between your reason and God's will. So, no mas love mo jay sarili, jay personal happiness mo, kan personal benefit mo, you would not live for Jesus kasi jay labagim ti pampanunutim eh. Nakita yung kabsat? But if your principle in life is, para kanyak, it does not matter how I feel, happiness, no hanga DJ ti main thing kanyak, basta importante kanyak kat surutek ti apo. So, DJ nga aspect kakabsat, dapat clear king ka DJ. Young people, are you listening? So, will you resolve today to live for Jesus? Will you establish that decision in your heart? I will live for Jesus. Everybody say together, I will live for Jesus. Ikaw na natin kanta, living for Jesus, a life that is true. Living for Jesus, a life that is true. Striving to please Him in all that I do. Yielding, kaya man o, Dajay, yielding allegiance, la la la, la la, la 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 la, sol mi redo. Ada, oh Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee. I bow in. Naku, ikabesa, kapsat. Is it hindi, One. Ada? Ayun, yun, okay? Ayun yung kapsat, dinggan nyo kat deti essence na, living for Jesus, ha? Living for Jesus, a life that is true, striving to please Him in all that I do. Yielding allegiance, glad-hearted and free. This is the pathway of blessing for me. O, di ba? Dito yung kakabsat ti pathway, ti blessing kan kang anak iti apo. I will be posting a quote this week, and it is put it this way. The bridge between you and your God-given blessing is obedience. Tirangtay nga nagbaetan, tisika, kan DJ ito tiyapo nga blessing, kat DJ pa nagtulnog mo kenkuana. Kuna ni Jesus kini Peter, iwayat mo ti ikat mo, taado ti ikan. Simbong bat ni Pedro, Apo, nagpatpatnag kami nga nagkarkarigatan, ngem awan nakalap mi. Peter, being a seasoned fisherman, knew that nighttime is the best time to catch fish. Amen, Carlo? Rabi, iti papandigiti agkalap sumalog. Tama? Kat nalawagan kakabsat kat kuna ni Jesus, iwayat mo ta ikat adot ikan. So Peter said, nagpatpatnag kami apo, nagbambanog kami, awan na alami. Ngam nagpintas di jain sungbat na, nevertheless, at thy word, we will let down the net. Gaputa kinunam apo, iwayat mi ti ikat. And that day, they experienced a miracle of which they were not ready to receive. The net break,
Their boats started to sink. They beckoned unto their partners to help them. And Peter learned that day, first, a sense of unworthiness and a miracle, a wonderful thing about the Lord Jesus Christ. Simply because of obedience. Iso nga the bridge between you and your God-given blessing or your promised land is your obedience. Siyempre, di pa nagtulnog tayo, it is based on love and trust to God. Ngam day blessing, testimony no kaday jayang kakabsat. You see that? Living for Jesus, who died in my place, bearing on Calvary my sin and disgrace. Such love constrains me to answer His call, follow His leading, and give Him my all. Amen? Oh, living for Jesus wherever I am, doing its duty in His holy name, willing to suffer affliction and loss, deeming its trial a part of my cross. Nagpinda si Jay Baga ni Pastor Charwin in response DJ ko DJ message ni Pastor June di Friday. Uray nakawaywaya ti dalan, no dalan mo't iti pa nagsukir kini Apo Diyos, nakabutbutan. Ngam uray kas na nakapegpeggad iti dalan, no dalan ti pa nagtulnog iti Apo, adatal ged kan ragsak. Studi jay kakabsat. So you must decide today, I will live for Jesus. Number 2, another important choice to make, number 2, I choose to make prayer integral in every part of my life. I choose to make prayer integral in every part of my life. Okay, tikay na nga sa unti integral kakabsat, necessary to make a whole complete. Necessary to make a whole complete. Isu kakabsat iti bukal. Isun iti missing piece. The only piece that makes the whole thing really complete. Essential or fundamental. Dahil ka na sa unti integral. Kat, kasla ko maiti panagbasa kat, iti, ada digiti ba nagkakabsat nga integral ko na no ka, may integrate. Handa mabaling nga awan. It is a part. Ada touch na. Ano sa undi jay? Kasla kumanupan nangan tayo kakabsat ka, dalata inapoy na. Dalata karbo na. Staple mo natin ino ka di jay? Integral di pa nagbiag tayo. So, ti prayer kakabsat, no pagbalinan tayo nga priority iti pa nagbiag tayo, no pagbalinan nga priority iti kararag, maragsakan iti Apo. Right? Kat apitan tayo ito, dagiti nagkaado nga benepisyo, kasla kumati pa nakaliwliwa, ti pa nagaiturong pa nakaidalan, ti sirib, kan kastamat kakabsat, iti pa nakakita, di makuna nga ray of hope. All of this come in your personal time and prayer with the Lord. Dagiti endeavors tayo kakabsat nga para ti Apo agbali na productive because of prayer. We fight our battles on our knees. Dagiti makuna nga restlessness, anat restlessness. Dati pa nagdadanag, ijay tayo nga ma-addressan di gitoy. Makisarsarita iti Apo. Digiti weakness tayo, pagkakapuyan tayo. Distress. Digiti kalamidad nga sumangbay iti panagbiag. And ti prayer kakabsat, prayer will energize us and not drain us. Ti karanag kakabsat, energize na kanat energize. Kasla ko man no battery kakabsat, ever ready. Energizer gaya sa bali di jay. Energize at the power mo. So, by prayer, ma-energize ka. Instead nga ma-drain ka. You know, this world will drain us. Drain means, ibusan na, DJ, adda ka datayo kakabsat nga reserve. You know? But the blessing is, babanti pa nagkararag, ma-unlock tayo ti resources ni Apo Diyos. We may face situations beyond our reserves.
but never with God's resources. So mabaling nga sangwon tayo, dagiti pasamak ti panagbiag nga, dakdakkel ngam dagiti reserba tayo. Ngam, saan nga dakdakkel ngam dagiti resources ni Apo Diyos. And praise the Lord for that. So we need to choose to make prayer integral. Iso nga, sakbay nga mga agkararag. Sakbay nga rumuar ka tibigat, agkararag. Di ko na ni Pastor John, prayer, don't leave your home without it. Hangka nga pumano, di balay nga di ka agkararag. Simple lang nga pararag, short man nga kararag, bullet prayer, no? Bullet. Pag sung, wala nalpas, di kararag mo. Okay? Before nga exam ka, kararag ka. Before, no, aday ti, kayat mo nga masettle, agkararag ka. Before a conversation, agkararag. Kararag. It is integral in every part of our life as Christians. So awang kuma, itibanag nga intay aramiden kakabsat, nga di tayo in raman iti apo, babaan iti panagkararag. Uray man kasanot ka busy kakabsat. We are not too busy. In fact, the more nga mas nga busy ka iti panagbiag, the more nga dapat di prayer mo. Hamoy baga nga, busy ak nga miso nga hang kumasahangot ti agkararaghaan. You have to realize nga nukas kadagsen day burden tayo kakabsat tinaldaw-aldaw, mas pay kuman, day panagkararag. Number 3, important choices that every believer of Jesus must make. Number 3, I choose to acknowledge God and follow His will in all my decisions in life. Medyo interlapping, iso na kakabsa, overlapping. I choose to acknowledge God. Pilyek nga kanayon, i-resolve ko nga ti apo ket kanayon ko nga iraman ket suruteg ti pagayatan na iti amin nga desisyon iti panagbiag ko. Okay? I gave again ito. Maybe I will share this with you. For every decision we make in life, I will be posting this. So, i-share yun to kakabsat. Dito yung quote, tapnon adot mablesan. For every decision we make in life, there are strong factors that influence our thoughts, choices, and actions. Correct? Kada pa nagdesisyon mo, agdada digiti pervasive factor, dadigiti mang-influence di pa nagpanunot mo, DJ pa nagpilim, kun DJ pa nagaramid mo. Mabalin nga ti factor kat feelings. Nothing but feelings. So kami ti mariknak eh. Mabalin met nga personal benefit. Dito ti pinilik kasi isut pa ka benepisyarak. Mabalimot nga happiness. Dito ti pinilik kasi isut pagragsakak. Or simply our own reasoning. Iso nga minti sensible kanyak dito nga banag. However, as God's people, the spirit that should always govern us in our decision making is obedience to God. Masapol nga ti spirit nga mangiturong iti panagbiag tayo di panagdesisyon. Masapol ka jay spirit of obedience. And obedience that is founded on love and trust in Him. Di nga pa nagtulnog ti pundasyon na gapot pa nagayat mo ti apo, ken pa nagtalek mo ken kuana. But, have you experienced situations when you have struggled obeying God? Napadasan yung tinag-struggle ti pa nagtulnog yung na po Diyos? Napadasan yung tinag-struggle ti pan ng ti tithe? Napadasan yun, ididamo ti ag-struggle nga mangtad ti first fruit. Napadasan ti nag-struggle ti umay mo pa nakigimong ti prayer meeting. Uno ti Sunday afternoon, Monday night, uno Friday night. Have you struggled obeying God simply because it conflicts with what you consider to be reasonable? May conflict ka, DJ, pa nagpagarup mo kat, dapat kastoy ko namang sa bali mo't DJ bagbagati apo kakabsad. Iso DJ ni istorya kada ka itay, may panggap kini Peter. Oh, naunak ngaming gayam, ikwak mo't itay, na istoryak mo't itay. Anyway, kakabsad, nakita ni Peter, DJ sense of unworthiness na, kat nakita na itibanag maipapan iti apo. So every step of obedience to God is a remarkable advancement in our spiritual growth. Laglagi po nyo nga ti kadaadang nga panagtulnog mo iti apo kakabsat. Little steps are giant growth. DJ, babasit nga panagadang mo kakabsat ti panagtulnog mo iti apo, iti imatang ni apo Diyos,
remarkable nga panag-grow ti spiritual life. On the other hand, day mo't santay panang rikna ti konsensya kan conviction ti Apo, di intayo pinagsukir, kat itunda na mo't ten kakabsat, ti hantay to panakarikna, dagiti nadagdag sa na panagsukir iti Apo. Di the message ni Pastor June, iti Friday night. Iso nga, having been able to realize this, to makita yun kakabsat, di path of disobedience, di panagsukir, kundi path of obedience, today you choose. Determinaram ti bagim ita. Am I going to live in disobedience? You cannot be neutral. Kasi no neutral ti mind mo ita hanggang kailan, kasta kan tulat ta. Awan pag-improve ti spiritual life mo kasi digiti may kasabagan mayadal king gagat kalate kung nagtibigat. Nagsarming ka, nakitam di napintas nga improve di rupa mo no di dapat nga isimpam. Pinanawam latan kat linipat mo day jay. So, numakangag ka ti message, apaman nga nangag mo, na-realize mo, nakitam di bagim, nga midagawid ka, linipat mo nga awan latan. So, wala, hindi naging fruitful sa atin yung salita ng Panginoon. Iso nga ita, masapol nga, day passion tayong agtulnog ti Apo kakabsat kat dete, kasla day passion mong agbasketball. Amen? Day passion mong agdingag ti sa uti Apo kat kalatay passion mong ag-ML. Dete permi nga apektaran na pa'y jerupam nga gayam tayong kung kunam nga agay-ayam, di ba? Nakita nyo, digite agay-ayam TML ko ito. Kas JT ko hana kasi nga dete agbusmusik kag digti preaching, but DJ pan naka-overwhelm mo ti kinasaya at di mga gamkat apo ko na. Kas lamagat dam dete, jak masarsarapat kinasaya at na dete preaching, malayusa ko na po. Nga masapol nga adda pagdalanan na kanyak digiti nga mangmagagat. You have to choose to obey Him in every decision of your life. Number 4. May kapat nga masapol nga i-resolve mo nga decision di panagbiag mo. Okay? Number 4. I choose to bloom in the work of the Lord. I choose to bloom in the work of the Lord. Oh, anak ka na sa unti bloom kakabsat. Ni Sister Celisa, tita bloom ko na da. I choose to bloom. Are you blooming? Or are you bluish? Bloom. Ti bloom kakabsat is to produce or yield blossoms. To produce or yield blossoms. Okay? Or, technically, it could be used as to flourish or to thrive. Oh, to thrive, that is the meaning of to bloom. Bloom, to thrive. Anat ka na sa ti thrive? Nagduma jay survive, can thrive. Ti survive, manatiling buhay. Jay thrive, kakabsat kat umasenso. So dapat, dahil sa kabutihan at biyaya ng Diyos, hindi lang dapat pang survival ang mindset natin. Dapat pang thriving din. Hala nga dapat matirang matibay lang ti Christian life tayo. Dapat advancement, talagang na-progreso mo ti pampanunod tayo. Kaputa, nakabakbak ng ti parabor ti Apo kakabsat. So we can claim as much as we can iti parabor and we can never exhaust the grace of the Lord. Ngam as a Christian, masapol nga daking kadayto nga panggap. Dayjay gaya, choices kat panggap. Panggapam. Hanga dete, umay ka makigimgimong ka, kat sarsara pa amlat tato sa uti Apo ngam, awam mo't panggap mo. Nga ag-flourish iti trabaho na. Ite, kasla mapan la makimisa. Mangurus, agawid, mapantuman ng kakabsat. Kasla inda-indayon lang, di ba? Oo. Kala dete, magdakala treadmill, at the motion, ngem awang progress. Why? Because for lack of good intent. So dapat at the intention mo nga, kadete itad ti Apo nga biyag ko, kadete ipakomit ti Apo kanyak nga course, kadagay agbasbasan, o anantot degree, anantot karir mo, masapol nga digitoy, kat itapelang, determinaro kun nga no anyaman ti ipakomit ti Apo kanyak, saan ko nga iyimot daytoy, no di kat i-dedicate ko iti trabaho ti Apo. I must bloom in the work of the Lord. Kat madia kakabsat no, blooming kayan ti eskwela, permi nga nakat-adult awards mo, ti church ka, awamot ministry mapulos. So, dapat kat setelem pela, dito nga issue.
Awatan nyo kakabsat? Oh. Hanadakas no, dita eskwela kat blooming ka kasi Christian ka. Pero dapat kakabsat kat kwa, di trabaho ti apo kat blooming tayo ijay. Pumimpintas. Dayjay, pumimpintas. Amen? Oo, blooming. Pumimpintas. Ti kasasaad tayo iti trabaho iti apo, ti sitwasyon tayo. Pumimpintas mo't lang ti plastar tayo iti trabaho ti apo kakabsat wano pumangpangit. Oh. 1 Corinthians 15:58. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding. Oh, dito ti command ti apo. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Papintasan, parang ayam, DJ, bloom where you are planted. Kunana, di ba? No yan at nakaimulaam, ag-bloom ka. So, deti trabaho ti apo, tinangimulaan ti apo kada tayo ko. Let us bloom in the work of the Lord. Amen? Mabaling nga ita, basit pelang, di mabaling mo nga maaramid, pero dumakkel deta nga mabaling nga pakausaran ti apo ti biyag mo. Di talent mo, ag-bloom yan ti ministry. Di skills mo, ag-bloom. Pausar mo nga para iti apo. Joshua 24:15, the Bible says, and if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. Now watch. But as for me and my house, we will bloom in the work of the Lord. O, di ba? We will serve the Lord. Dayjay kakabsat. Deti church, iti happy place tayo. Deti church, iti blessed place tayo. Deti church, iti place where we are supposed to bloom. Agranyag tayo. Okay? Number 5, kakabsat. I choose to honor God with my time, talent, and treasure. I choose to honor God with my time, talent, and treasures. Lakopyan nyo latan kakabsat, but we will give some other time to discuss this matter. Let's jump to number 7. Ayan. Everybody, number 7. Okay, let us read. I choose to only dwell. At ako word nga only na. I choose to only dwell on things that matter in the sight of God. Muyo kabsat, dito nga last point tayo, nagdakkel dito itulong na kada tayo. Mental wellness, you talk about mental wellness. Amuyo kakabsat, iti kadaklan nga mangperdi, iti panunot ti tao, uray pa'y kadate nga Kristiyano, awang ngamin alad ta panunot tayo. Hantayo nga inaladan kakabsat. Sumrek, dumuklos ti baboy, kalding, tao, amin. Kasta ti adata social media, ita aglalaog hangga di. Kaka-scroll mo. Ay kat talaga kakabsat nga kaslang tung kuna namin yung panunot mo di jay. Di kad ure hamuri bengen ko mga riknaan nga problema, gapu ka di jay, problemaan. And it does not matter in your life, connection in the sight of God. Iso nga, our mental wellness kakabsat. Now, let me prove this point in Philippians chapter 4. Philippians chapter number 4. Pilyam lang di dapat panunutin. Hammo kailangan na panunutin namin na bambanag kakabsat. The Bible says in Philippians chapter 4, okay? Verse number 8. Ayan, Philippians chapter 4 verse 8. So, dito kat i-resolve mo kasi once nga naamiris mo dito nga banag, kat agawid ka, da makitam, alam na di attention mo, awang pa kayo naiga na dito relasyon ko ti Apo, beam detan. So, you save yourself from stress. You save yourself from stress kasi kapapanunot. Hanamot dapat nga panunutan, di nga min. Oh. Now, what are the things that matter? Philippians chapter 4 verse 8. Finally, brethren, whatsoever things are true, pudno ka di, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, not pure, dalus, whatsoever things are lovely, makayayo,
whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise. The JT moral standard na jay, qualification. Think on these things. Beyond, never mind. So dapat, no kasano nga, naisuro ka tayo nga as Baptists, according to the Bible, at dati kita'y parameters ko natin, kas la limitations tayo. Tapnon og desisyon kagat inawis dagat, ay, aginom tayo, ay saan? Among nga sigod. Kasta kumamot di panunot kakabsat. Let me ask you, do you think what you think? As asesan nyo ka di kakabsat, di giti pampanunutan nyo no, teka, di pampanunutan kita, rubang ba nga panunutan kuno saan? Do you assess it? If no, that's the reason, no apay kakabsat nga medyo agkapoy no kwa. Now, this is also true to me, and I believe it's true to everyone. Sometimes, basita banag, pagdanagam. Dakkel nga banag, nga negatibo, anything negative, basit nga negatibo, pagdanagam. Dakkel nga banag, pagdanagam. As if, nakaprogram ti panunot tayon, basta negatibo, dandanag. We are not trying to exclude the sensible area or the sensible talk about fear, the healthy fear. No, that's not the premise. DJ, worry wano anxiety. Are you with me? So, sita banag, agdanag. Dakalabanag, agdanag. Ante na puutan, in program tayo ti panunot tayo nga basta negatibo, agdanag. Most likely, probably because, well, the environment nga mabalin di maklam, kat environment ti taong managdandanag. Puro dadanag ti tao jay. So, hamo na malayan kakabsat, naalam DJ genes, di ba? Genetic practice, ha? Dati lesson tayo, dati young people. Naalam day jay, kat amin na nga ba nagdadanag? It's about time nga makitam dito, kat apo ko na. I should face my problem without any anxiety or worry. Dapat sangwak, digiti problema nga datalgad ti puso, sound mind. How do you experience mental wellness? For this simple point, only dwell on the things that matter in the sight of God. Pilyam di gijay sumrek ta panunot mo. Pilyam lang ti panunutom. Aglalalo kakabsat no ti agdamang kaslang dete, anak kahit ko sa uwanan, malutluto yung da panunot mo kat inggit. Iwaksim dayjay, kasi dayjay kabsat kat ibuson na ka. Ha? Ti arig na kumakat nulugan, isuping agibus ti gasolina. Kalang, no kumabalay kat isuping mangibus kuryente. Kala kumatalaptap. Di ba? To save energy. Ikatum, uno, di cellphone. Na kayo nga padag ka, di cellphone na. To save, DJ battery energy. Kat, di kita, dumang application kat i-close mo. Kasi, hamumot nga maus-usar, nga agal-ala ti, aggas-gastar iti, energy. Wano oray ta internet, di ba? Di ka mo susar ng agas-gastar mo lata. So, i-close mo, di gijay. Kasi tama ti Christian life tayo, we can only think so much. Iso nga, nuhan na kasapulang kakabsat, kat i-close mo, di jay panunod mo, no? Kat amom nagragsak, jirik na mga apo, kasti gayam. Kasti gayam, di impakitam, di Philippians 4:8. Sabali pa, di Philippians 4:6, and the peace of God, prayer mo't day jay. Deti Philippians 4:8, responsibilidad mo nga mang disiplina di panunot mo. Pilyum lang nga talaga ti rubeng nga panunutan. So no amom nga hana makatulong, hana maki-edify, nga true kung na dumapay kakabsat. Bayamo nita, kamuti apo, basta noan niya, DJ, responsibility kan dapat, kan amo ka pagayatan ti apo, isu iti dapat a panunutan. Think on these things. Kita nyo talang at akaabayo ita. Bunga ti pa nagpampanunot na deta kakabsat. Amuyo, uray, dahito lang nga banag iti may isa nga practical nga pagkakomfortan nyo ita nga malem for this whole week. Ay, kabsat, dakil nga tulong ka datay di jay. Aman. Kasi uray siya kat adadamot kastang growing up, I had those kind of struggles. Basi da banag kat agkalat-kat di panunot mo. Dede ko na nating adanang define ti fear ka. Ngam assumption ko na false
Nabasa di jayan? Tita Fem, baga nabasa te F-E-A-R, fear. False assumption nga kunanan, nga na reality kunanan sa dijay. Brother Ray, nakamuno na basam dijay. Kita nyo doon na Facebook. Ng haanin kakabsat, isupay nga kwata pang panunutom detan. Iso nga ko na ti apo ko, di ba? Kita nyo ni Jesus Christ, anak ko na, hamu pang panunutan ta sumarno nga bigat, beam tulat ta ko na, di ba? Now, haan na kahit nasawa nga di kag plano, nga hanggang agparikot. Sana ko na jay, kas pagarigan, Carlo, manayunam nga tatayag mo ti pa nagparparikot. Di ba ko na ni Jesus Christ, can you add 1 cubit to your stature? Awang magay maaramid na. Kasla ko matagura kakabsat. Isipin nyo kasla ko ni ko Edward. Kini, sinot kaguram ko ti Edward? Ni Justin, ginurad ako sa ludsod. Edward, nuguraam ni Justin, anat maganab mo. Justin, nuguraam mat, gaputa pinariknaan nakatgura, anamot maganab mo. Di tila tagin ginura nakakabsat, awang mo magangganab te gayam. Ngam jay panunot ngamin. Isumot nga, awamot alad nakakabsat. Sumret ni guragat, ay, wala talaga. Tapos nakisarsarita ka tay tao nga pada mo tawan alad, panunot na. Ako talaga nga, may dugil kayo nga duwa kakabsat. So, I hope this helps. This greatly helps us, okay? So, review untay natin sa digitay points. Important choices that every believer of Jesus must make. Number 1, I choose to live for Jesus. Number 2, I choose to make prayer integral in every part of my life. Number 3, I choose to acknowledge God and follow His will in all my decisions in life. Number 4, I choose to bloom in the work of the Lord. Number 5, I choose to honor God with my time, talent, treasure. Nag-jump tayo day 7. I choose to dwell on things, only on the things that matter in the sight of God.